وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل libasa. Soal kedua, sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina hadaika wa anaba wa kawaiba asaba. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.